Ya okay, nyuma ya Jugumira dutangira headshot. Hatagira utikwa. Nyuma ya Easy Peter na Kadei dutangira. Tarimba kesho Jugumira. Aracha the premier for real. Hatagira utikwa. Right. Je suis désolé. Irachari giti business group. Hatagira utikwa. Abagabo ngoyi kwa ways nubatikwe muraka. Je suis désolé utagira ngo ndimililo. Skia. Your sexy body yatinyambura control. Mubiri wansajije. Sinazuba rumbeye mi amore. Right. Don't you worry no my chance zabinore. Ati no my chance zabinore. If you shaka nitanga wewe. Skia Kadei. Anyway you me useza. Dutangira headshot. Hatagira utikwa. Warabanya filme raid kabiri. Changa triple threat. Don't miss this. The premier for real. Don't let me down. Hey. Don't let me go. Right. DJ nawe gusa. Konde kubona ngahita njukumira kuri nawe. Hey. I want to be alive. Right. To be alive. Right. Kumubonye mpita njukumira. Mita njugumira uko ngubonye. Njukumira. Take it. Okay. Njukumira. Tabino n'uburyo hetu. Irachari git business group. Mira. Ati Jugumira. Skia Kadei. Right. Filime na hano dusanga ni kuri wa eshatu akadomo igiti akadomo 90. The free movie tree for real. Sukukubesha gisanye urukundo nangona. Ati nago nagucura. Believe me, without you kwani kumama. Agufite urukundo rambabaza. Right. Hey. Okay. Okay. Ibyo shaka, ibyo ntanga. All right. Wanna let you know. Let's go. Hey. Nakubwa Chris Easy yajaje. Nakubana ngahita njugumira. Right. Leta njugumira. Ati jugumira. Right. Bice headshot. Take it. The premier for real once again. Yes. My lord, I wonder. Batman Peter Ya nyuma ya firiri katujye kuchata zindiya. Nakubwiye wumva sama no wicara urya show. Ntabwo cyanzanye kubasomera birimo. Mureke mbaye cyabazindi amusing the world. Ni Katsu. Bona abandi bateguye. XYZ Films, Agiti Mudama Picture Group aya cyane. Vertical Entertainment. Tangira gute? Tangira hakuno mugenzi warafite torosho. Afite kidoba kirimo amazi na asa nabi baza ari imboye ni muri gereza. Musumwe bwakeye neza. Kora masuku muri gereza. Ariko gereza iraho kunisa nayo ubwayo. Gereza irashaje irasa nabi. Harabazaga bacunga gereza. Bari kumwe n'undi mugabo nawe ntabwo yambaye nk'abacunga gereza. Banza rinzwe cyane. Baraza baca kuri gasore kakoraga amasuku baragayirika. Uri kumwe n'abacunga gereza hano ari kasho. Hamwe usanga hafungiwemo umuntu umwe ubwa wenyine. Babantu barakoze ibyaha by'indenga kamere. I know you're awake. Yewe ndabizi wakangutse. Arangije avana y'amafoto hano. Look at them. Banzu yarebe, look at them. Look at them very carefully. Yarebe neza witonze ayo mafoto. Every single one of those faces. And remember them dearly.
reka nizera ko isura imwe muri yose muri izo sura ubona aho ngaho uzibuka neza. Because tomorrow, kubera ko ejo the devil's due. ejo uzishyurira ibyo dayimoni zakoze. You're heading straight against the wall. ejo nibwo uzajya neza inyuma y'inkuta ntabwo urafungwa. hari uwabwira muri gereza indani. A speech. mbega ijambo uzavuga ry'igitangaza. I'm very touched. nizere ko ibyo mvuga noneho ubyumva neza. Look at those photos! navuze ngo reba ayo mafoto. You don't know what we sacrificed to finally catch. ntabwo uzi natambye ibingana iki kugira ngo nyuma na nyuma ngufate. kagabo kavayo. kari muri kasho. The door swings both ways. ati musore imiryango ifungukira impande zombi witonde ibyo uvuga. kumva akoropaga akora hakuno mu kidobo harimo akuma indani. numva bakoraga amasuku. urebe bahise headshot. afata umusoroviye mwijosi mwirugu tayare pima ku mutsi ujyana amaraso mu bwonko. abandi bari imbere arangije mwambura imbunda. tayare awakoropaga bari baje kureba hano ufungiye muri kasho. dore nk'intambara muri gereza irarota. gasore kabakoramo arangije wari muri gereza indani afata uyu afata akaboko we kari gafite imbunda ubita umutwe ku cyugi umugabo arahwera. hano hasigaye umugabo umwe fata imbunda cyawe yewe zira karengane zibura mu basho y'intambara. kagabo kitsinze inyuma y'urukuta ya filimi iraho shabini magazine karakarasa asirya urubavu. ayiwe barahana bombi. musoroviye mucunga gereza irakurura ariko kamuhaye nako yes ntabwo urivamo ariko ntaririmo ajya hasi nako yagatobaguye tayari. umugabo akibwira wari uje ayoboye abacunga gereza ati umuryango ufungukiye impande zombi. arangije ari pisto arafite arasana igikarito harifungura. bari barimo baramubwira ati ejo nibwo azajya inyuma y'inkuta neza. raka sani amazina nyakuri. ayiwe chararara ayiwe mugabo arangije dore hano arasanye n'abacunga gereza amubwira ati reba amafoto y'ubwana cyane. ntumbaze umugabo yakoze iki bituma bamushyira muri kasho agafungirwa ha wenyine hadahura n'abandi. kagabo kaza kegera nta bwoba. karangije gashyira pisto hasi. ariko sha bakubwiye ko ufungura ari ufungura. ufite inkovu ubwonko gasa nk'ubushitura babashaka gutrigalinga ubwonko bare ko ari ikintu wakwibuka. umusore atangira kwireba wareba hana afite inkovu ku gahanga. umusore atangira kurakara basi arahinduka tangira kubona ibintu ayikambwe do niga amuza tatu yanki familia chama yose baba dutimwe rugu mugabo bangutse bwa buti barisha chopsticks. sasa hano hasigaye cyashema tatu n'ibisatsi cyose umubiri ni tatuwaje hariko boss cyashema tatu ricyo cyatitiye. yewe ni It's not my boss. na ngari data muda sasa shema ari henura apfa kubona ufite ibicaro urebe kibonye se mujabwije umve rwashema nibi tatuwaje. It's not my boss. Margos uyu ntago ari boss na he's not my boss. aracyegera rero shema ibintu wishyizeho by'ibitatuwaje Ndio China ya. harigeze imbunda arizo mwitaga ngo ni ibijank ngo ni bunda bya fake. akirasira kugutwe arasa n'abandi bapagasi. boss Bagus kok. bunda irarasira irarashushe. Bro. ihangane bro. Boss. nanga ko boss ngagwakwa ihangane Tunggu bro. ihangane bro Boss. nako boss. umva twumvikane Punya informasi berharga mufitiye amakuru boss mufitiye amakuru buat kalian. kandi na amakuru ashyushye yawe nagwa kana kora kazi.
urebe Lo, mufitiye amakuru dari pas lu ditangkap, uyu munsi wacitse muri gereza ada orang sekarat jadi ada orang sekarat ariko hari umugabo basanze hafi n'amazi laut dia dibawa ke rumah sakit. bamuzana mu ivuriro Intinya informan ingingo nk'iyi gue bilang kalau orang ini uwo muntu bavanye mu mazi batwe ku mwaro bakamujyana mu ivuriro. uwo muntu ni umuntu rwose mwegeranye cyane mufitanye isano rya hafi. umugabo yikangamo bamubwiye umusore bakuye mu mazi bakajyana mu bitaro. nishema bari gutanga amakuru nishema atatu aho mu mujyi nakamutuye n'abakiriya bo bose. Okay, can I go now? na boss nagenda arayi ashiri mbunda ku ntoryi. You fucking with me, boy. urimo aranyinisha cyangwa Bos, jangan. ntabwo nagukinisha rwose ntabwo nagukinisha boss nukuri imana Gue udah jujur gitu kok. ntabwo ndimo ndakubeshya. Masih buat lu. nkwaye amakuru ari mfite please nakwinjiza boss. nurasa intoryi zanjye ubuse uzira sinazongera gukora boss nukuri nunyica rwose boss sindakubeshya boss. amahirwe rwose. Kasih lu kesempatan. Okay, sawa nkwaye amahirwe ya nyuma. Boleh pergi. Ngende Hino. ogende yawe akiraza gutwi aya data we ape mu gutwi shishe gusa. Now you can go to the hospital and check it out. noneho jya kwa muganga urebe ko uwo musore yakiri kwa muganga sibyo. nkwaye amahirwe mu muherekeze maboko yose ni bitatu waje ayiwe. sasa hakuno musore rwa butogo ahaba yibereye niba atabaye wa musore. sasa umusore mugenzi asigaye amufasha kujya kuroba. yaragiye azana udufi tubiri twagozwe natwo mugenzi arimo aramwigisha akazi gake gake. yitoreye mugenzi umusore w'umwana mwiza nta bene wabo nta aderesi nta nubwo yibuka n'amazina ye bamuhimbye Ishmael. barangije baranifotozanya. sasa hakuno Irene Chetuline kubera iki se ngomba gutegereza karaho mugenzi kugumirwa si ibintu. iziko ryabaye iziko, gaze ni gaze. Gampang kan? Pak mau tenang Pak, pasien juga pada ketakutan. ya uri muri akaga abandi barwayi. Kan normal kan mata lu sekarang lu lihat. koresha amaso yawe urabona nakeneye kuvurwa ugutwi. Sekarang lu panggil dokternya. ntunganyiriza ugutwi kwanjye. sasa cyaje kuneka kwa musore akiri kwa muganga. Isi dulu pendaftaran ya. kibanza uzi ibyandiko. Canga. ibyandiko se niba ikibanza umvura. Lu mau mati. Termasuk hawa urifuza gupfa. tenang Pak. Apa lu bilang apa? ariya sekirite bavuze ngo iki? Rumah sakit Pak. Oh, ndavuze ngo tuza. di rumah sakit jalan. iri niba uraceceka sekirite ngo shema rero ufite agasuzuguro. sekirite nagukoma. Mohon tenang, Pak. ata musore niba nanywera mu gituza. hari nabazi gufata neza abarwayi. Sakit tuh. birababaza cyane muga. ebera umubiri wo kacukabo. kandi urusenze nubwo ari ururara ruzi gutera tatuwaje. Dok, muga gue denger katanya ada orang numvise ko hano hari umusore arimo arapfira hafi n'amazi. bawa ke sini. ko bamuzanye gitangira kuneka. Nih, muramuvura. ntiyabasuvuga byinshi. Banyak orang. yewe muhura n'abarwayi benshi wimbaza byinshi. muga bener ya? Ada anak pantai yang sekarat dirawat. nimba utari murankatira umusore mwakuye ku mazi yaba yaravuriwe hano cyangwa Lu punya informasi ya? hari amakuru uri kumisha. muga Selesai, Pak. Bapak boleh pulang. nandarangije sohoka. Kan ya? Terima kasih. igiye se urakoze nta mafaranga muga. Gimana dokter? Kan pertanyaan gue belum lu jawab. muganga ntabwo wapfa kugenda gutyo gusa. Pantai. umusore ariye where is he? kurasa Saya akan panggil security. ndahamagara abasekiriti. reka nshaka abasekiriti. Panggil. sawa bahamagare. Panggil. hamagara se Security. sekirite. Security. yahamagara umusekirite. Sekarang lu lihat gue. ndeba rero Lihat gue. ndeba hano se Nih sekarang lu kasih tahu di mana tuh anak pantai. uva mu mikino umbwira ibyo mubaza. Gue gak punya banyak waktu buat main. mbwira aho umusore ari. Tahu emang lu sengaja pengen main-main sama orang kayak. niba ushaka gukina imikino nanjye kandi twayikina. wambwira aho umusore ari bikava mu nzira. akiraho sasa wa musore ntabwo umusenzi ku ruhande. umusore bashakaga kiramubona. Dok, nggak apa-apa kan? Aileen umeze neza.
oya ndangije afata icupa urebe inyuma Ismail ku mutwe umusore wajya undi kinyene n'ikanga urebe Ismail umusore aratuza sasa Ismail asa nkaho gonga bujya kure bamaraso umusore arahinduka maso aratukura banzu uyu musore nawe atari sinzi ariko ndangije umusore afata ingoto yarariwe musenzi ndangije karanga vana imbunda kura icyo hejuru akuramo isasu muri chemba magazine iracomoka urebe arabangutse urayisama kujisho musore niba yarokibayemo nimba yarakivuyemo Ismail kananga yikangamo shema jya gutera tatuwaje vanvu mu gihano arabangutse nimba ari babasore bakamajeshi nimba yarabayeho umusirikare akakivamo uburyo kwisasu muri chemba n'umuvuduko bwatinze bana Cecurine batabaganiramo. Kamu kenal nggak sih sama? None se ya musore wamurebye aramumenya. Kugenza umusore yiburiye ubwenge bwibutsa. Kamu tadi bikin aku khawatir. Ati uburyo wa reactinze n'uburyo witwaye gutunza imbunda byatumye nikanga. Kamu tinggal di sini, sesuatu yang bahaya bakal banza rwose ushaka kuzaduteza ibibazo uramutse ugumye hano. Lagi. Mungkin ada baiknya kamu ikut aku ke Jakarta? Ati bibaye byiza wareka tukava hano tukajyana muri Jakarta mu murwa mukuru. Jakarta. Mu murwa mukuru Jakarta. Aku mau ngasih tahu kamu sesuatu. Hari ikintu nshaka kwereka. Di dalam otak kamu. Hari uburwayi twasanze ku gahanga kawe warakomeretse. Ko kampus kamu. Ada. Bivuze ngo ukeneye kuba wakongera ukavurwa. Aku pengen kamu ikut aku ke Jakarta. Niyo mpamvu ushaka ko tuzajyana muri Jakarta mu murwa mukuru. Sana ada fasilitas untuk keluarin. Wenda niho hantu wenda wagenda ukabagwa ugakurwamo ubwo bugufika bwavungurukiye mu mutwe wawe. Ismail. Usore baramubwira ibitekerezo bikure. Ismail? Yewe. Yego. Jadi gimana? Wase unamvuze ngo iki? Tuvara turatonyanga. Ternyata bukan orang baik-baik. Yewe ntago nshobora kuba nari umuntu mwiza. Kamu masih peduli sama aku. Ahise mwahambera basi bwari mwe. Mugenzi misi kugumirwa. Ismail. Kamu bukan orang jahat. Ntago umuntu w'Imana. Tahu siapa aku sebenarnya. Ariko se ko nyene kuba namenya nanjye ubundi we. Aku janji. Kandi ndagusezeranya. Apapun jawabannya. Nubwo ugiye kugenda ibizaba byose. Kita pasti akan ketemu lagi. Nzakora ibishoboka zongeye duhure. Kobwa agiye kwibera mu murwa. Agiye kujya muri Kigali yiwabo Jakarta. Mwana wese. Nih. Ngakira. Muhereza ka telefoni. Cuma ada satu nomor di situ. Yo telefoni hariho nimero imwe. Yo nimero ni yanjye. Mau ketemu sama apa yang kamu. Nomara kuvumbura uri we. Nyusulin aku ke Jakarta. Uzaje mu murwa muri Jakarta uzansanga. Belum pernah ngerasain macet kan? Sibya. Kandi rwose uzabyishimira. Jangan nyesel ya. Kandi uzasanga nabaye muganga bateye imbere n'akara nafashwe n'amafaranga narayabonye. Ngecek gratis lagi deh. Mugenzi aragahobera. Ati nzajya nkusuzuma ku buntu free checkups. Mugenzi hari ikintu cyambere gishimisha umuntu wagumiye no kubona umusore nk'uyibogare mwiza amuhobera do. Nawe ubyoroshye bigenze gakiye bida. Ntabwo gashaka kumurekura giye bidata we. Ntabwo nzaguta I won't abandon you. Mugenzi gifite na promotion kiri hanagura. Marangonze data we. Mana we kandi kutwinya 32 hanze. Data we mana we. Karongera nkwereke izi ni x-ray zabwe urumva mana we ndogoga mwereka sasa maniga sasa no barakwereka rutwana abana zitoya bana zirwana Ismail Kamu kumbe Ismail usara sanga ari byo yibuka yarari kumwanda ibitekerezo biri kure. Kok bengong? Yewe umeze neza. Maaf. Mbabarire. Enggak. Aku enggak apa-apa. Ntacyo meze neza.
mugenzi barakareba nakana ko mujisho hagakecuru k'Imana mwana we imyaka karayihiritse Dia nih. imodoka ngiriya numbura nzagusanga mu mujyi kumbe uko bagenda urebe Kananga yama bandi shemata tuyajazana nibo bandi bandiga bose ba Deporo Amuzaya bose batuvembere bwa basenzi mwe akoze nyakubahwa kumbare abagiye mu kibisi aba nabo kugira gutya basanga urubisi ruratangiye kumbe maniga yitsimbye hakuno hafaho ntago ajyanye n'umukobwa Oi, anak muda. Mazer ga butaka yewe wa mwana yewe Apa di kursi itu sini? kama na warakaye niki Ayo. yewe ngaho jya kuri moto nebwatinze ko bakavuye za barerekera ngabo bava he berekeza he bava za Nyamata bamanuka ko bamugenda kagenda kareba gafoto ko mane musore maruze ko mane fasha nzibone amafaranga we nazamushikisha amafaranga bizavamo ko bagenda ngabariya baramanuka ntarama yose n'ikimodoka nebike bidamerera kumbe hari abatambitse imodoka mu nzira cya kimodoka kibazo kira bakiraho shoferi Deporo mukora bakazi mabandi bazi ko maniga ari muri iyi modoka dore cyashama cyatanze amakuru Mana dia? arihe kirabazo Abdi. baje bahamagara Abdi sinzi ninde Nih. Abdi nimba ari iryo zina ry'aba musore Ishimayeli arihe umusore umukobwa ari itsimba mana we umukobwa arangije hello Aileen Ishimayeli yahamagaye umusore barashe umushoferi uri he bashyiramo irindi sasu baminjira amasasu mu baturage kumbe Kananga cyari kuri telefoni maniga yumva amasasu ni menshi amasasu mu baturage muri bisi nakubwira cyari sakara da premier wumva byanyabyo baba minjira amasasu cyangwa datawe barashaka Abdi maniga Ishimayeli niyo bashaka haraka de Paul mukobwa araho abana hano haroboje bamwongeramo mama narakana karira nyina karakana gatoma kanguka mama Adik, mukabwa muto jangan sedih. wibabara Mama udah sama Tuhan. manyoka haru bari kumwe n'Imana benda pore amagambo bakoresha n'imvugo batunga kandi imbunda barishyiramo cyayanki n'ibitatuwaje mukobwa vayo oya gaina senyene Deporo taraho ngaho senyene Mana Abdi ari he sasa babaje wa musore Ishimayeli bamwita Abdi umukobwa Abdi cetekas Deporo namikino Oh, temen lu yang di rumah sakit. ndavuga wa musore nshiye kwa muganga Ya nggak di sini. ntago Ya nggak ikut. ntago yageze ava mu giturage ari mu giturage iyankara imutunga bose namanywa rubogi wabaruhaze ashyiramo fire mode ndari kunyuzamo kwanza kamere kuri uru ruzingo rw'umwonjo yanki nawe yarariwe kicyana ugeze ni bwatinze maniga Ishimayeli na muze rwa butogo kugera aha buretse Starter lagi. baretse gato bareka
abakageze muri Ntarama maniga vayo ntabwo ibintu byoroshye aza ku modoka byose bagiye tata we maniga kugera abaturage musore sasa ukabona amaraso Aileen hamagara Aileen cyashurine kugumirwa wanje sasa arosa firi abantu imirambo itinda gukubitwa n'akantu k'akazuba akantu k'ubushyuhe yari akantu ko kunuka gahita kazamuka hagize gutya abantu muri nete bwande bwa Aileen abonye nete bwa Aileen amenya ko byanga byakunda Aileen abonye hano hari umufite imisatsi myinshi panza kugira amakoba Jessica Aileen agacecuru ke ngana bandirimba tikandekere kureba neza ntagara Aileen Aileen bangara umukobwa hano aranuka nk'umwanda utwike base hano aranuka abirababaje pe musoke besanse mwana akiraho hinjira sasa andi babandi begenze gake bro gake siapa lo saya cuma cari mwana urindi marije ndimo ndashaka inshuti yanjye oh ya serious cyane kivana y'igihorohoro inshuti yawe no yimoro shaka sasa naburi bibandi byaje gusahura ibyasigaye muri bisi igihora ku musore kubwa ibyago gifata hejuru sasa uwatema musore nawe arabangutse sigurambaza agifatira hagati y'intebe akivuna akaboko mbega umusore umugeri umusore nawe n'indwanyi umbaze byigiye kurwana arabangutse yewe untebe umusore Ismail abandi aranshaka ikigo baramukoma ku butumutwe aracirenza musenzi ayiwe abo barambaza ikikuko bone nishakira Aileen bamusuka isansi kanze ngocome acene gutwika ubibone yewe anjira bati ngoto kijugunya hakurya fata bureke yibureke ndagutwika sashaze ngutwika ndagucoma kindi kiramufata senga baramuri kikuko sasa umusore yatakwishakira umukobwa yewe yewe data baye bya kumusore nimwe muyaziziki asezi sana arangije gishaka gucana bureke kirayicana arayizimya kiracana kimufata umuntu ndagutwika wa musenzi we ndagucoma ndakugiranya amacoma arangije ko nyana abona igishungwa cy'isasu anafata igishungwa ndani ya jisho mujisho mbega umusore uraha arangije atsindagiramo abatindi baragwira byana nibyo wifuzaga harangije zimya burikawe iki cyaziraga iki akiraho inyuma ye basi umusore uraha nawe hameze nka wa mutindi atamutindi yanditse ni riva ikindi kirakongeza kumana nyagasani ibi bintu naje mukoko mani garangije hiramo ndapfa wa musenzi we sasa maniga ani cyicurahure ibyaberahure wajya ni urukuta kiba gikomeye mani garangije aragishota sasa uko byagenda kose kanturuka inyuma nkwereke tatangira gufatwa nawe yitonze subira inyuma camo banza umugongo cyambere no buzima urubavu uko iminsi igenda igira rurakira harazimye umutwe uramurya ayiwe
arimo aragenda box umutwe ku rukuta ese bandi bamusubizamo indani umusore afite ibibazo mara ngubu ushota umusenzi arangije kinagamo indani hayo nafashwe abdo ureba umuturage aza kuzimya urugo rye sasu hari uwarashibare mutungo akira undi baramarana umuzeru rwa rutogo sasu umusore mutwe nawe nindwanya ariko arabikora atanabiza afite muno kantu kimuwe ndakubaha muzeru rwa rutogo muze hangane hanginde ya buri cyo nyarwanda nako ngenda guhura ihangane na hanginde ya byose ni kimwe muzehe kumusara babara maranya n'abana meza biri bamufasha neza umutwe umurya n'agahinda baramukoma polisi sasa buriya ufatiweho icyaha cyabereye babanza kujyana muri ndabyemeye ndavuga polisi yo hanze sasa bamaniga hakuno penas bazanye bwa bukobwa nakakana Deporo Yanki nashema inyuma tugende se Di tempat apa? hano ni hera Iya. Habis ini markas. hano niyo mwitsimba wibuka shema bamukuye mu yindi ganga y'amabandi ntago ari muri group imwe n'abajya Yanki Sorry makasih. hano mwitsimba Masih habis hani mumeze isi bawa anak kecil itu. se hano mwabuze gato nzima mwakodesha Sekarang strateginya apa? erega uyu mukobwa aracu yatumarira kiravuga cyashema Bosus. ubundi boss wanyu yababwiye kuzana uyu mukobwa Gua bawa orang yang dia minta. yabatumye umusore baramuhereza Deporo nta mikino yamunyuzamo bita kuvuga mu mabandi ababo barariwe n'ubundi cyane ko batari muri ganga zimwe you talk too much uravuga cyane mwangezemo nandi Yanki nawe aracyafite umukobwa bose akazi ni ugutera amatatuwaje batipazo no gutera tatuwaje neza zageze ari ku nyubako ya TCB hafi na Centenary muri etage ya gatatu bitori cyapa hejuru Shema Tattoo Studio kandi igishimishije ku mafaranga make noneho ikintu cyitwa ingohe barebaho abababa bazanye ka Aileen Dimana? umwana rero ceceka cyangwa uvugana n'iki cyuma mfite ceceka sasa hano umusore kuri polisi yewe Konsen. we focusinga kubyo ngiye kuvuga Romli, penduduk lokal. umuturage usanzwe Apa hubungannya dengan Anda? mwamufitanye isano inshuti Sahabat. Sekarang ceritakan apa yang terjadi. ngaho mbwira ibyabaye byagenze biti Di dalam bisa ada teman saya, Pak. inshuti yanjye ari muri iriya bisi Dan dia sama orang-orang itu. uwo mukobwa yari kumwe n'abariya bantu Maksud kamu? bariya bantu bapfuye se nimuvuga Benar, Pak. ariko nyakuba nibyo bari kumwe ariko ntabwo umukobwa namubonye Ada seorang dokter yang dari Jakarta. ni umuganga yaragiye muri Jakarta Namanya Aileen. izina rye mwita Aileen okay Aileen Lalu cyane siapa yang membantai orang-orang? none ninde bashe bariya abaturage Kita dong. Ayo. mbwira Pak. Bapak harus percaya sama afande ugunyizere ntabwo mbizi pe teman saya. Saya harus cari Aileen. ngomba gushaka mushuti wanjye Aileen nta kindi Keluar. we musohoke mugiye mbanze mvugane nawe ese afande aya mapingu fande Sekarang ubu ngubu tinggal kita berdua di sini. ni twembi babiri njye nawe sibyo ndabibona amusenzi we
Berhenti lu ngarang. Gabanya ubugoryi kunzana ubugoryi. Atau gue buang lu. Cyangwa nawe. Pedalaman. Mujane muri burigadu. Tante saya semua. Oke, ayo Pak. Umva nimba uri cyuzo. Terserah. Komeza ubwire. Terserah. Kora ibyo ushaka byose wana. Kirisoza. Nta mwanya mfite. Nta mwanya mfite kutangazana muri station yanyu. Komba gushaka. Genda gake. Urakunje ibipfunsi ku ipingu ukora iki? Kalau kamu tetap bertahan dengan kelupaanmu itu. Kubwo urimo uravuga ngo uri inzira karengana mwereka ifoto ya mugabo Lee wacitse muri gereza. Oke. Reba hano, reba neza. Sekarang lihat. Reba witonze. Siapa dia? Waba umwibuka? Kenal dong. Cyangwa uramuzi? Umurafata igihe cyawe tekereza. Untuk membantu ingatan. Subiza ubwenge bwawe ku gihe. Bercerita sedikit. Wibuke n'ahahise hawe. Kamu pernah mendengarnya? Iyi nkuru ishobora kuba ari inkuru iteye amatsiko kandi nawe uyirimo. Tekereza neza witonze. Don't panic. Muhuhera itabi. Ismail. Dulu ada sebuah cerita. Hari ibihuha byigeze kubaho. Tentang seorang pemuda yang ibihuha by'umusore mutoya, musore gitangaza. Muncul. Atari ko buruko agaragaye. Selalu meninggalkan jejak pembantaian yang asiga ikintu kibi cyane cyo kwica abantu. Buat seluruh pantai berubah menjadi. Agatuma ahantu hose hari amazi ahinduka amaraso, umutuku w'amaraso. Anak-anak mulai menghilang. Aku akenshi ngo ashimutaga abana. Anak-anak yang masih sangat muda. Bari hagati y'imyaka 6 ku 10. Abana baraburaga. Iyo musore yagaragaraga. Yang terjadi pada anak-anak itu? Ese waba ukeneye kumenya ibyabaga kuri abo bana? Ni ibihuha byavugwaga. Ni umuntu wageraga mu gace akabura abana b'imyaka 6 ku 10. Ko babivuga gakobwa nako ari hakuno ka Island. Sasa gakobwa bagasanganya ifoto ya muzehe rwa Butogo na wa musore nde Ismail. Baruchi turakubaza umusore ari amiyaga hakunino. Anak yang diculik itu abo bana baje gukura fanda caganira umusore, dididik untuk menjadi penyelundup. Bari baratojwe kuba abaforoderi, smugglers, perompak, abantu bamba gucuruza ibintu mu buryo butemewe, pembunuh, kandi bararemye kuba bicanyi, baratojwe kwica. Now imagine ibyo bintu umusore. Bocah ingusan menjadi gembok. Ati kuri iki girwa cyacaho bana nibo bazonza abantu. Bajingan. Basenzi b'abana gusa. Kumbe Mr. Lee. Semua setia sampai mati. Ati buri umwe muri abiteka bayifuza gupfa. Bamuzana ibisubizo by'umusore byo kwa muganga. Buri muntu wese bayifuza ko bapfa kubwa ibikorwa byabo. Jadi guru mereka. Ati batozwa n'umwe mu bametere b'ibyihebe. Sekarang kamu tanya. Ariko umuntu agomba kwibaza ati di balik semua. Uwabatoje ibi ninde? Di antara bajingan pun. Barangije babereka bose amafoto hakuno y'umusore. Dia menjadi sosok yang ariko umwe muri abo we ni umunyabyaha unarenza abandi. Mereka yang hidup untuk mengetahui sedikit. Usibye ko abakene bo basigara kuzabara iyo nkuru. Dia. Ari wabayishi bita Lee. Niwe washimutaga abana b'imyaka 6 kuri 10 kugira ngo agende abatoza kuba abaforoderi. Apa semua abicanyi sama saya. None sinyakubaho ibi bintu mbwira ngo byo muntu watoje abana ibi kinga abana akabatoza kuba bicanyi muri yahe nabyo. 2 bulan lalu ameza birashize kita berhasil melakukan penyelidikan. Hari ifoto twaje kubona n'ibintu twagiye kubutubona. Mugabo yade yishira kwa rubanda. Tidak pernah kelihatan batang hidup. Atungura abantu benshi ko kunibwo twabonye Lee. Mudahnya yagiye yicara ahantu hagaragarira buri muntu mu isoko tanpa senjata. Nta ntwaro yari yitwaje. Pengawal. Nta barinzi. Coba kamu bayangkan. Imagine ibyo bintu twibajije impamvu yabikoze. Muntu wari wanted na leta kuri uru rwego yari ameze nk'uwigemuye. Raka Wameza birashize nibwo yafashwe. Gila. Yari imeze nk'ubusazi. Tapi
Ismail ariko urabona Ismail ada yang lebih gila. ariko bafande ntabwo wansubije uyu muntu mbwira murye nawe fande nawe agize gutya amwereka ifoto Ismail ari kuri tebo imwe nande na Lee. Bivuze ngo mau apa lagi lu anjing? Ubu none se ni iki kindi wambwira? Bivuze ngo bamine batarakoranye bari muri gang imwe. Afande Bener-bener gak kenal. nakubeshye nta kintu uzi bakira umuriro uvaho. Lampunya. Subiza amatara sha muri station. Muri station ya polisi bitajya bibaho. Bumva basasu hirya mu yindi nyubako. Bumva na station itagira automatic generator nibibaho. Ya apa ini anjing? Beki bijya mbere. Fanda yikangamo na ka revolver ki. Nakubwiye kumva Sankara givuga uti to tutamanje les show turarya show uyu munsi. Fande azahengereza. Fande kumbe hapa Fande Jewa data way ho Yewa data way ho ya dawe Fande Raka yeah. Umerirwa de Paul n'urwiso kiramubona. De Paul na miyaga nakubwiye nebikamambiri. Raka bro. Erega so gutera tatuwaje bro. Uri kumuna afata iriya pistoli itera tatuwaje. N'umuhoro nawe ufata nagucinja bro. Urinde mwana. Aku Ndi ume amazonde urambaza ume nawe umuntu w'indwaji tayara rakwepa umutagarisiye agavira mwawe umuntu wize ibintu by'imirwanire yago kutimeza atamika meza umutagarisiye wese tayare yawe kinjizemo igihuru mbanza kimuhwanyije kinyuza ku ruhande. Okay. Sasa karaga kaboko bakubita meza fata urenge yewe tata we ku kimanyu kirasi ndabara karazamura mana we tata we Dora kagabo ya safari n'urugendo urwawe rurangiriye aho bro. Hey nakubwiye wumva ari Sankara wicara urya show sinzi ariko sasa amenya ko Grenade Dani oh musore pati kimeza ndamutumura tata we kana tugende twinshi sasa haje ibindi bibandi umusore aca hakuno bikora amakazi vuba kabunda kafanda warabangutse bose bari mu ikipe imwe amweretse ifoto ari kumwe nande na Lee boss ukuru w'amabandi ose bana acumbagira umunaniro ni wose kumba agenda ku marembo abona hari ibindi biriyo kumba abandi bari barakocinga barekura amasasu
kumbe ani amuzana rwa yanki ni amuza bombi bose ni bibandi yani birakuruye sasa narabangutse ataho kimukurikiza ndi yanki n'uruti mu kanwa kanze nkwereke Uya. zimya amatara mwana amuza bari gukurikira imusenze sha je twamuhigiye Mumbaza baramuhora iki? Abdi, kiza yamagara Abdi nago mwita Ismail. Nimekwambia. Bose baraziranye. Amuza afata imbunda. Abonye urupupe kumbe. Mupfusha. Masenze sha. Kandi gitangaje. Buriya nta bantu usanga rifite isura mbi. Bona rutwana twiza, twitonda, abana b'imfura banguye amata kumbe bayiboba butwi. Turuka inyuma yamuze. Sasa cha yange gisubizo muriro. Msenzi. Yawe, kitaramurasa. Bose barabangutse. Ndasa hejuru. Bose rindwanye byane byo. Amuza ku muntu. Barwanira imbunda. Barase. Yawe. Katorore. Sende sana. Arikuramo. Sasa. Kagabo kumva nabi. Karakocinga. Target. Arabura. Munsi ya meza. Ko abagabo zaje baje. Azawapi. Kumbe. Arimo aragendera munsi yemeza cyamuza hejuru. Ibigabo birani ibitindi. Karangije ukarodinga. Irya kabiri. Irya gatatu. Kumba ari munsi arimo arayabara. Ane. Masasu ane. Okay. Agabo karishyiramo. Kumbe irya mbere rirasotse. Abiri, atatu. Aha. Banza sigaye muri mwe tu. Arangije cyo arakiyereka. Gashyira mirindi. Yarane yari yashize. Baramara nakareka ko shize mirindi. Baragigira. Kanegesha imbunda bamsenze we. Baragigira. Imana yo gutwi. Arasira imana yo gutwi fragment ziragatwika. Hayi latamwe. Asenzi. Karamukoma. Fata umutwe. Karamushota. Bondi gwa bunsi. Sasa no asigisigaye nayo igipfunzi. Gasura karahiye. Arangije. Yaro katogegera nk'abagabo. Hasigaye nayo igipfunsi. Asenze sana. Tanyeri zishora cha. Box. Bugabo urakomeye. Gacingisha umutwe. Cyawe. Kagabo karamudoda. Sizi. Ndamwabonye Daniel. Bagabo baraha we. Cyewe tata we. Anigarangije. Arayibona nje munsi y'ameza. Ogesha. Gua masih mau main. Ayo rasa dukine. Kumbe yafashe rume n'amabuye. Arikiramo. Anjing. Nganda, ntagar bibi. Pintar juga. Amuza. Ngari cyo bita. Pintar juga. Gutumura umuntu. Gaparika nabi. Ntabwo urumogi kwisasu rukora. Kumba kiraho do. Umuvandimwe yange. Sasa ibi bigoryi birakundana kwica kimwe ikindi kigasigara uba wikozeho. Rwa yange rurababara. Arashe ntaririma aha. Weshe umuvandimwe shabaruzi ko nzakora akazi ko gutera tatuwaje nyenyine. Gikundi ntambara kishira ku ruhande duhangane ngabagabo.
rukomagurane nk'abagabo hacu wambaye kiza n'urutwe kiramwambara baragigira sasa kagabona ko karabangutse nako n'indwagi taka byanyabyo bose batojwe n'umugabo umwe turare yewe tata we senzi wishe mwene wacu wa mujingabo musenzi tera umunigo kigabo ni kireke ni kinini kubita isura kigabo ni cyumva ntago cyumva kandi josi munigira icyo kagabo karagarura shyira ku ruhande fata bya bindi bya fata telefone kugihaza ujeri sasa emwe bekatima poracomora y'igihorohoro tema kaboko gitegaho gusa arasunika umugabo arakomeye yawe ndagikoma ariko ntago cyumva unataka kunitema peti yangu shaka kunema unataka kunichinje chamwana migihoro bavuga igiswera kitabanga taje nicyo mbiryogo nimemwambia tumekula pilau jamaa yaje nkwereke uzamwe babagira inyama ewe data we tawe kigabo nago bumva bagabo bose bari intumva fata typing machine biranga ama hamwe ayo data we kigabo cyambaye urumashini tomaramo fata bene wanyu ha ubwo mabohera mu kiganza ariko naco ndabukubagije yanki aiwe narikuba box yewe data wavuna kaguru aiwe kigabo ago cyumva tangije zinga kaboko hindukiza umugabo mutwe hasi box tanyabyo kagabo shyiramo impungu umuvandimwe ajya mugabanya itabi ndakubwiye ngo rubanda barakomera kirangije akigenda urugabo rureguka rufite n'izihagarara akaguru kavunitse kiza kimwegera nk'iki kuko gifata ijosi ndakuniga paka kabako kagikora ndakuniga kiniga gasore muvandi mugenzi cyamwita muvandimwe bose bakuranye nk'abavandimwe bose byarakore cya gikobwa cyawe cy'ikiganga bavuze ko agakobwa kamufashije kwa muganga kiryanga pano amusenzi we sasa arongera kiramucira wayankira kumva nabi gasura ndagakoma ndashimangira ngomya gasura je tata we nonde musi sasa hakuno gakobwa ari ubuntu bw'ibanze harya nisazi ryene ni bwa bunazi bubaga babwita ngo ikira bw'ubushinge kwa muganga twudukasi ho bagafungiye boss Mr. Lee how are you nago mabizi byo kwa muganga se buriya buntu bubaga ni pedale ni izi modoka nabwo yasye mupfa kwa mwabisobanukira n'udukasi ubwo buntagaze buraho nibyo kana kajya ku ruhande evoza arisekera mbona munarebana munanizowe ya yang tolongin Abdi bisa nkaho ari we mutabazi wa Abdi niwe watabaye iriya musore benarnya. Mana si Abdi mupfana iki Nah itu bagus kan. Izina ryiza ni Abdi. Abdi.
ugomba kumwita Abdi. Seharusnya dia setia. Bimenyesha umunyakuri, loyalty. Anda siapa? None wowe urinde? Yewe bose bari abana n'igihe bareze, abe Abdi, abe Shematatu, abe Deporo Yanki, Namza, ubwo bigize ibizereza bakajya gutera tatuwaje Kigali igihe bareze. Kumbe manigara Genza atangiye kugenda yibuka bose bakiri kumwe ari abavandimwe barezwe n'uriya mugabo bakiri bato bakaba bageze ubu. Reba ko basangiraga Kanyanga, Deporo, Amuza, Yanki, bose yari gang imwe, yari ikipe imwe. Bwonko mugenzi burimo buragenda bumuha gake gake. Arangije sinzi byagenze bite kugira ngo batandukane. Akira aha nimero privé hamagara. Yewe nimumwice boss arimo aravuga. Bilang dia perempuannya. Mumubwire ngo mfite umugore we. Di sini ya. Mubwire ngo kaga kobwa kakagore ke ndagafite. Tejo. Yanki. Saya masih di sini. Ndacyahari ndi muzima. Arivugira. Saya akan datang. Kandi vuba are becoming Ndaj. Boss. Haya. Boss avayo. Avuze ngo? Kamu masih ingat ayah kan? Ese Abdi urakibuka so? Abdi urakibuka so? Mugabo nabareze nka se Lee. Aha, niwe mwana wanjye. Fata agakobwa kandi ngoto. Nakaniga. Ko kaniga. Aileen. Ngo buti ngutarayikanda no mujinyo. Aileen. Lee mureke umukobwa agende Lee. Urabyumva? Kamubwira arimo aramusembura. Arangije ahita amwereka send location, amwereka aherereye. Amwereka iki? Location. Musore amaze kwakira location, batana mwe mu masasu. Wakawe karashikane batumye mwana wanjye. Mukobwa amuzemba kasijiyeni. Amutega shinge mana nako akantu kagakasi butoya. Bwabo kashe bukatabanje manya we. Tigaho n'umujinya. Rambura gakasi. Should have stopped here. Wakawe yapimye kuri uyu mutsi ujyana amaraso mu bwonko. You were a doctor. Tarinzi kuri n'umuganga akumburaho urakanasi buno bwagozwe bwo kwa muganga. Muganga wanyabaza umutsi wahitana umuntu. Mugenzi maniga. Ntibwatinze. Barwaniraga Kanzenze. Kazamanuka Gahanga. Yabonye location. Amaze kubona location. Afatira ajya kuri location. Iryo joro rimwe bayise headshot. Nakugara cyane Sankala da Premier wumva. Izi filime nanu usanga ni kuri website kuri YS@academy.net. The free movie tree. Tangira kwibuka kurya agiye asutoza uyu musore. Yari umusore wihanganira uburibwe. Umugabo arafite inkota y'ikimanyu. Tangira kwibuka wari umunsi umwe nimba zari imyitozo. Kanyama bari bakubanye n'umusore yamuhuraguye. We yafache uracya kimanyu cy'inkota mu rwubati. Kigabo kimwambika umunyururu akidomagura. Raka Abdi anos domagura umugabo vuba rangije mu gihori icyo ruhinja. One Abdi Raka Zeli ayiwe Chichana ubu koko kaga kobwa
kaba kari mande ya Muzeheli. Kadutegereze niba atari ikimasambo nyine n'inyana kiri buvamo nicyo turi bwakire. Aha, kumbo bahaye location, yaja kuri location, aza kuri location. Hey raka sora n'indwanyi utamuzi nako mwamubonye sibyo nsubiramo. Ayiko ways muzina nyakuri. Yitonze kwanza na ride kabiri nayisubiramo vuba asike ibintu bya urumva. Jewe filime yose muzajya mukunda urumva upfa kubuzi kitakozwe na Giti na Dira ni Kabaka. Abasobanuzi ba mbere batwika mu Rwanda Sankara mujye mumbwira gusa mbereke akorera icyitwa collection urumva. Nibyo urumva jo tampuri umusore ageze atangira kwibuka yahajya yadwanya ijoro ryose ageze mu rukere yavuze ngo hanavuye ni mbari ya mbari ko yakaje geze aha gera kuri kintu cy'icyobo cya byobo zamani wasanga kibamo amazi mukajya muvoma mukuruza urugozi akuruye bona ikidobo yagenza ahantu kuri ijoro ryose inyota ni yose. Arabye mu cyobo tangira kwibuka iki cyobo babashyiragamo bakiri bato. Iki cyobo bana baragendaga bakarwanira mu mwana utsinda akabari utaha akabari uvanwamo. Udah ingat lu sekarang. Urabyibuka Semua kenangan di tempat jalan itu. Banze utangiye kwibuka hano hantu byahaberaga. Kumbe niga. Ingat kan? Nyama kwafa twika muri Kigali maniga. Jatuhin dalam sumur itu. Urebeka ko uwo mwobaro utumaga umwe ava muri twari uvamo. Itulah yang bikin dia beda dari bajingan-bajingan lain. Uwo mwobaro dutandukanyaga n'amadaje yose bro. Kita dari orang tua kita. Liya twamburaga ababyeyi bacu. Ngajarin kita bertahan hidup dan ngebunuh. Yatwigishaga icyo bita gusurvivinga, gushaka ubuzima. Berhari-hari. Twamaragamo iminsi, bahkan berminggu-minggu. Ibyumweru nta n'ikiryo. Minggu kita nggak dikasih makan. Tukabura n'amazi. Nggak dikasih minum. Ariko tukabaho. Twicwaga n'inzara. Tapi penderitaan itulah yang bikin kita jadi saudara. Usibye ko ubwo mubabaro twaciyemo n'ubwo buribwe nibyo byatugize abavandimwe. Arangije Nega rutuzi yari yitwaje amunaho bose nicyo cyobo bakuriyemo ikintu cyitwa kifungo kugakwafe ku mutwe abatwika. Ya nggak seperti itu kan? None birarangira bite? Ya cyane sebotol air yanagaga icupa rimwe ry'amazi. Iryo cupa ryaduhinduraga bicanyi tukarirwanira tugatemagurana. Umwana umwe watsindaga dari neraka. Niyo mpamvu twamwitaga ni data wadukuye mu kuzimu. Kalau the father from hell. Kenapa lo masih belain dia? None se nyuma yo kuba byose ukaba ukiri kumwe nawe. Orang harus milih. Erega buri muntu agira uruhande ahitamo. Dan ini udah takdir gue. Uwo wita umuswanya kumukurikira nicyo cyifuzo cyanjye nacyo nahisemo. Si bangsat itu. Niyo mpamvu nazamuva inyuma. Kalau lo punya kehidupan baru, ngapain juga lo balik lagi ke tempat ini? None se niba warahisemo ubuzima bundi kucyuri hano, aku bakal kasih lo kesempatan untuk mundur. Nusubira inyuma ukagenda ndakure kubeho, ariko nuhitamo kujya kumwataka ndaguhitana. Si muvandimwe niga, gua nggak bisa mundur. Ntago nasubira inyuma. Karena dokter itu niga vana yafera beto. Seperti yang lo bilang. Ndavuze ngo setiap orang harus pilih. Buri muntu ahitamo uruhande rwashyiramo isasu. Niga agenda yegera inyuma akatse ku giti. Muvandimwe ntago biri bworohe. Ageze aha mwene Depora arabura. Ashaka kagabo tekinike kubura buninja. Karabura. Sasa
Sankara nakubwiye ngo cyumva ndapurimiye. Wicara urye show. Wicare wige bro. Icara usobanurirwa n'umusobanurirwa wabigize umwuga bro. Icara ukanure kumbe reba hana akagabo kari mu giti. Kumva neza. Kumbe kabayo perabeto bose barahangana cyanyabyo kick mugabo karabangutse bata perabeto yewe karamukoma kamutesha imunda perabeto yisura kagabo cyangwa data we menyara yakura nika nta miyaga nakubwiye ngo akugira ngo hangane na data usubireyo ndakure kubeho niwe fuza kwa umuhangana ndaguhita utaranatera urutambwe tangiye guhura nabyo bose nabavandimwe kambaye na rinete n'ufresheri bro gasatsi yagafunze ndagukubita fera beto fera kick fera yawe fera beto akabo barawe Kanzinga sha. Kanzinga. Vera. Kagabo. Gashira hasi. Diga shota. Gambura fera beto. Gambura fera beto ariko. Aracyakomeye. Yambaye fera beto yanje amusenzi. Kagabo karumye kandi ngoto. Gakoma fera beto yako. Karangije karamuzinga nani ntwaro yanjye mbone vi abo bumva mugabo ni bugufa ariko burakomeye vera beto mukazi vera beto kagabo niga bata vera beto toni ngokora vera beto kagabo niga ko maguru umuntu vera ubisa umugabo ubisa amaboko mujari kagabo ni kumva jewe data we Sankara ngo sinzabasho bro nakubwe nazi igihe nakubwe akare karabuze karaje Samano back in the building bro Koseneza Abdi tapi ini yang terakhir ngubu nicyo gihe tugere finali turimo turarwanira finali nabona wamaramaje kunje ngumi magabanya ndamuzi rakaniga ose bebe vera beto karamudoda vera beto mu bitugu kubitamo gakoma vera beto chewe gakupitisha vera beto agahanga mukubita hano habi mutwe w'imbere nigayo mukubise fera beto mutunguye ariko nawe yari yamuzonze yamaso ngo aratukura bise fera beto isura mugabo ahagaze hano ubwonko buhita buhubangana kira fera beto hasi aramutanza mukoma ahantu habi fera beto y'umutwe agatsindwa n'Imana none kugahanga imbere ndiga tabari mujyana ku ruhande garuye ikiremve cy'amaraso arangije aza kwicara hano ku mazi yicara areba hirya igoma twanywaga amabuda y'igoma bro niho twayakuraga mugabo aramucabiranyije aramutanga rimwe ibintu ntabwo bworoshye bakuriye hano hafi n'amazi sasa karashika nayo izimurasa kumana
cyaje kuvuga kiba kiri kumwe na boss akenshi musanze ikipa yikozemo akazi koko selalu ngebelain kamu mbibaye byiza bajya ku ruhande rwacu wenda papa wamwaka imbabazi mukaniyunga kamu mencablahin kita Abdi urimo uraducamo ibice urimo uradutatanya bacamo ibice rangije maniga fata umucanga hano gatera umucanga kamburi muda wakagurjwe nkawe. Kamu pasti masih ingat aku kan Abdi? Unanyibuka Abdi? Unanyibuka? Kibaza ibintu by'amapenzi. Tangira kwibuka wari umunsi umwe. Hagakurura neza amashusho. Ntago yibuka neza. Sekarang aku harus panggil kamu Ismail. Masa mwite Ismail cyangwa mwite Abdi? Aileen ari he? Bawa aku ke dia. Njana uriya mukobwa ari. Mukobwa atanga cyaro kuno yivugije ibibazo. Tahu mana yang ngebuat aku lebih sedih? Ati naguze ikimbabaza kurusha ibindi. Ngelihat kamu ngebantai semua. Kuko ubona wica abantu bene wanyu. Abavandimwe bawe. Atau kamu kayak gini sekarang? Hasi nubwo wakwigirira impuhwe z'ukuntu umeze. Kamu tahu dulu kita sedekat apa? Ntabwo uzi ukuntu njye nawe twaranye inshuti mangara. Umubano wanjye nawe. Hayivugishije se umwarinize nk'ufite ibintu byamunize by'ibijumba. Kuko se nta n'ikintu utumva. Kenapa semua itu harus berubah, Abdi? Hasi kubera icyo wahindutse koko. Abudi. Tekas. Karena kamu ya, kalau peluru di kepala aku. Kubera ko wandaje se niyo mpamvu wari unkunze cyane. Nagukundaga uri guhumura enda kuguhumura. Nantiin ayah kan? Wagambaniye so sibyo. Dan kalau kamu suruh aku pilih, njye nanaguhitishamo. Kamu tahu kan aku akan pilih siapa? Njuzi niho nahitamo mamitishijemo. Udahlah Rika. Aku nggak mau ngebunuh lagi. Ati ibyo data yatugiye nyamo nabonye birengereye nahisemo kutazongera kwica. Yatugize abicanyi ibyo nifuje mu buzima bwanjye. Kamu cuma mau perempuan itu jatuh ke pelukan kamu kan? Niyo mpamvu ukeneye na mukobwa. Aileen ntubimwinjizemo. Kalau benar mau ketemu sama dia. Nimba umushaka birebe birigezaho. Nimba ushaka uriya mukobwa. Kumbe ifite n'urwuma kiramubaga. Igikobwa cyumva nabi. Lika. Kikuramo nacyo niho barakundanye wo. Kirafuha. Taje ngucinje. Sasa ibaze umugabo yari yamateke kawunga ngirahanga kumuceri akobwa ntatubaraga akajya ukarita kuma nakubaga njewe aranakiteza arashaka guhangana nako karamukoma. Sasa umugore apfushye aragatsindwa n'Imana ndakubwiye kira ku ruhande agiye kugashota nkikara cika koko karafatanya umujinya nifuhe karamutema cyanja haryo karamubaga ndakubwiye umugore wapfushye agiye kuguhemukira na Satani aramanuka akavuga ati kanze mfata amasomo mbonye undenzeho. Sasa karamukoma ndagutema fata ijosi gafite uburakari kabaga kwitama ese nkawe koko kerekeza y'icyuma karagihindukiza karongera karamubaga kadubika mu mazi wanzu nkwa maritiro karongera karamubaga. Abamaniga bakazi ibintu by'impuwe ngewe ngo sinakubita ngo urabona ayewe umuntu arakubaga se nakubaga amaniga amaze kumubaga gura ati sinarwana nawe muko kufika birahagije Rika sinagukubita uri umugore rwose uwabwira arashaka kumwica aragafata agashaka gukubita ashyira ku ruhande nta rubaraga ntaki
arakomeza Maniga arigendera. Atagumva nabi. Do Maniga arakitaza karamukoma. Yewe karamukoma byanyabyo. Aracinga gusa ntaka kuku. Karamukoma. Kamwizingiraho. Ndakwiyitira. Mutipa ararembura byanyabyo. Niba ujyaho ngo nturi buhangane n'umuntu ugashiduka. Akwi yagakomye biryo umutwe. Arakamanura. Bihwaniramo mu gihori hori. Rimwe gusa karazengera. Kik. Mugeri w'isura. Igihe wahanga niyo warwanaga n'iki koko. Ntambaraga wifitiye. Intambara iri mu mutwe ntambaraga zo. Ewe ni hatari pe. Maniga arangije. Kabana y'icyuma kiri. Arakigatanga. Aho urashaka iki? Erika. Udah. Birahagije. Ni ari cyo bazabagore guseba kumva kasuzuguwe kandi buriya kuva ku izina rimwe rimwe yarya batari ubugwari. Nk'ibi arwana n'ibiki? Karababara. Kamu ingat? Hano nayibuka. Kita suka latihan di sini. Twitoreje hano tukiri batoya. Dari kecil aku selalu kagum sama kamu, Abdi. Rwose hano natangiye kujya nkubona n'umusore mwiza ndakwishimira. Hidup aku. Cyo nibyo bihe byiza nibukana nawe. Uranyumva? Kamu nggak usah di sini lagi sama Ali. Atari kwa mukobwa aracyama amahirwe yo kuba wahunga Ali ukajya kwishakira ubuzima. Kajya gutangira ubuzima bundi bushya. Camilih untuk bebas. Ufite amahitamo yo kuba free, kwishyira ukizana. Nta kiza cyuriya mugabo usibye kudushora mu bwicanyi. Karangije. Bagira ngagira inama disumva kavana yindi mbunda. Arayimutunga. Elika. Nakubwiye buriya muri izi bari ikintu kivuna. Kubwira umuntu winangira umutima atangira kwibuka umunsi wa mbere kamurashe. Ubwo yagoga mu mazi bari ku kiraro. Nta kintu kibi nko kugira inama. Karasa. Karasa. Kacira umugenzi kararashe Maniga nawe. Are kuri cyuma nk'uwitabara. Kugira gutya karasaga ku ruhande. Buriya gutozwa nabi nicyo kintu cya mbere muri iyi si kibi. Reka hoya hano nk'aha nta ambulance baza ahantu yagenze na moto ijoro ryose. Ati ubu nta n'imbaraga zivuga gafite gacaho. Rika habuze kongeraho stowa gusa. Rika stowa. Buriya kwigisha umwana ikintu akiri muto niryo kosa rya mbere ribi. Atanga runaka buriya ubuhemutse bidasubirwaho. Ibaze nk'aba ni abantu bakura ariko kubera ibintu batojwe bakiri bato. Niyo mugani w'ikinyarwanda bavuga ngo igiti kigororwa kikiri gito. Ibintu kiza mu mwana akiri uruhinja arabikurana bikagenda bikamuturamo bikamubyariramo. Nk'abariya kuzabwira ati bava inyuma y'iki gisaza baza umuntu ugutoza kwica ngo ntiwamuhemukira. Sasa mzee ashyiraho agatelefone aturundibuka buri kimwe. Gue ingat lo yang besar kita jadi serigala. Waturemye kugira ngo tube ibirura. Hidup kita cuma bawa kematian. Ejo twari dushoboye kurusha ibindi ko ari ukwica. It was meant to make you all stronger.
Ati mwana wanjye nabaremye kugira muzabanye imbaraga. Mungkin. Wenda byari byo. Tapi semua udah terbukti. Gusa kuri insho ntago nakifuje kumenya umubyeyi. Ntago uri umunyabigwi. Ntago uri n'umupapa. Tapi cuma orang tua yang beraninya sama anak kecil. Uri ikintu cy'igisaza kiraho gishuka abana. Lu ngelakuin kesalahan kan? Bikarangira bari mu mafuti. Okay. Why don't you just come home? Narese mwana wanjye watachi muhira ukaza. Masayika. Ukaza tukabicemura. Gue udah sampai. Oya humura n'umundi muhira nahageze. Nahageze. Nahagera kangahe? Raka. Sasa. Mugira vuba. Jenda wishe munguni. Fongoza ruri arabaje bavuga. Uwe Leclerc. Raka Chiso. Achingo. Bangun. Hagoroka. Ayo bangun. Ndavuze ngo hagoroka. Balik badan. Hindukira. Balik badan. Hindukira. Ndavuze ngo hindukira. Korero agakobwa babowe. Yakoboreri wowe urimo n'umutapfuno. Abudino wundi bana nadufate. Cyara ukakobwa. Koretse maze gifashe gufata ku ngufu. Kinyinshi cyane. Ntago wagenderaho. Wowe urimo umutapfura hindukira. Kongura sentire. Akobwa kazana isahane. Himbiri ibiki. Avuye boretse ngo fata ku ngufu. Amashinja kadongo. Achana we. Oi. Nipiga siani wewe. Atakana. Piga una mutima. Kwa wanafatana jipa. Chimanyu chisahane. Soma kururuka bo. Chakobwa we. Yawe mutukurukutu. Kana kaboni chibunda. Bananas. Tuza wigesha. Tuza mugane mbundi. Kana kaitura hasi. Shakunda sa. Ino hano. Akobwa ranjye. Orani igipingu. Shyira mwejosi. Rakanda. Kigabo. Shyira mwigaranzuru. Aze kuba karashika. Aze nkwereke. Mwembi babiri muri abapfu warugobwe nako gakobwa. Akobwa rangije. Ati mbunda. Rangije. Arayitunga rakanda nasasu risoka. Anjing. Bakaje kan. Ana ngoze kuratsa wagikobwa we. Kana kakuriye tari nyota gashiramo fire mode. Nasa nabibonye. Utwara tari nyota twatwara riwe. Jewe. Jewe data we. Ujya wumva umuntu yavukiye biryo kujya witonda. Asore mushaka ukuma umukobwa gitega tari nyota mu marange kubisima bro. Tuve hano. Ujya witonda mbona y'umwana. Uyu ndasi yakuriye mu mujyi yaragoswe. Abana bakimirongo mu bikoma byavoka bamwaragoswe. Akobwa arakokinga. Kumwe n'akana kavukiye majengu bro. Ube yewe ararasa cyafite mangana kubujije amasasara yamara umuntu yapfuye kare. Sister barambwiye ngo ikoze mu mbarutso asohoka atatu cyarimo ayabahagije kunangura umuntu kana karamugira n'inama bakuri Yesu mu marange sister yabaga twabaga twahanje ariko muri mwezi Ramazani twakandaga kanu kagafutari kandi biteye imeni bijogo nakajgogo. Hey akira dore kipe yose ukobwa arapfa kurasa mbirere mujyana amaraha apfa kurekura amasasu tanarebayo. Bana we atakana kobwa afite kuma kiraho byari kiraho. Bana we kumbe
Maniga. Abdi. Anawe. Aileen. Aku. Ni jewe. Kumvijwe kararizi. Sasa umwana nk'uyu wakuriye mu mujyi. Wakuriye ahantu hatuje. Akubitanye n'abana batorejwe Majengo. Aileen. Yarazi ko yabonye igisore kumena rwari urwicanyi. Ngapapa kana Aileen? Umeze neza. Kobwa mutunga icuma nawe zikari umwicanyi. Aileen yarahindutse umusore mugenzi. Aku cuma meminta maaf. Mbabarire. Mugenzi buri abanyaziya. Ngapapa kana? Ntabwo akabegera inyuma. Abanyaziya imihebere yabo bitangaje. Umunyaziya warakaye abareba nk'uwenda kuruka. None uwababaye abareba nk'uwenda kujugunya. Reba umukobwa imirakariye. Kamu keluar dari sini. Nonyagera ameze nk'uwenda kuruka. Ubwo yarakaye mama shenge. Ntabwo mbeshye. Satu dari mereka. Ntabwo umwe muri bo. Reba imirakariye. Nawe aromeza nk'aba. Reba umuntu warakaye wokashwa. Ngira ngo afite ibintu yariye na kugarura. Yego meze nk'abo. Benar. Ibyo uvuga ni ukuri nanjye umwe muri bo. Semua yang aku lakuin supaya aku bisa lepas dari mereka. Ariko impamvu wambonye ari ku mwaro ukanyana mu bitaro nashatse gutandukana nabo barandasa. Ntabwo nari nishimiye ibyo bakoraga mu bwiza ukuri. Semuanya bawa aku ke hari ini. Uwo munsi detik ini niwo watumye tugera muri ibi byago kugeza kuri iyi segonda. Nuko nashatse gutandukana nabo. Kamu pernah nyelamatin aku. Ati bwa mbere warantabaye. Sekarang aku minta tolong. Ariko ndacyakeneye wongera untabare. Wongera mu mahirwe ya kabiri untabare. Ewe umuntu warakaye mugenzi dora gahinda kazi iki? Kajya nkarwa he? Diare. Mugenzi muyazi ufite agahinda mugenzi. Ajya barwaye kakantu kitwa kajipo. Angije mugenzi. Chechurine. Ishimaili. Ishimaili. Ukuri. Mana we. Hey Ismail. Yenza hobe umukobwa. Hobe umukobwa. Somebody there today. Muzehe Lee. Raka muzehe bayo n'umujinya. Urakari. Cyana we. Akabwa gafata muzehe. Owe. Biri by'umuryango uko mu mutwe. Biri by'umuryango nuke n'abana bagira ngo kureba wanshinzi we. Kangoka. Muzehe n'umwana we yiraraye. So family thing. Biri by'umuryango we. Nakubwira je the premier there today the one and only. Muzehe n'umwana. Komye umukobwa umutwe uraza bazo bya famille ukivanga pourquoi Wourinde nkande wande watumari icyo umuryango ugeze waduhinduye igito umutwitambika. Why you look over there? He kuchure hari hanze urareba yiki? Reba nge nka so. Hassan, look at me. Havuze ngo ndeba mu maso reburiya mukobwa muri amiki. Ni just saw your father. Wowe. You. Wowe wachana we. Just a fucking dog. Uri imbwa yanjye. The word obey. Uri imbwa itazi n'ijambo kubaha umubyeyi. Haguruka. Rika mana? Rika ariye mushiki wawe. Dia mati juga. Yaba yapfuye. Kamu bunuh dia. Wamwishe Rika. Hah? Muzehe n'agahinda n'umushigitsi cyane abana ba urwana indoya kubyaye mana. Mati. Yapfuye kera. Lo tarik dia dari sumur itu.
yapfuye umunsi wamukuraga muri cyacobo amaze kwica bagenzi be. Ntabwo yapfuye none. Bose bapfuye umunsi wabarambuye biganza ubambura imiryango yabo yababyaye. Simo kuchimba huko. Why all this? Where chibayo? You're my son, Abdi. Uri umwana wanjye Abdi. My son. Umwana wanjye nibyari. Mungu wanjye. Abdi. For every time you call me by that name. Ati buryo cyose umamagaye iryo zina. Kuramo. Buryo cyose buri kumamagaye iryo zina. Niyarangiza interuro ariko so be it. Bibuku bishaka. Raka! Time to party. Rugamba waho rwambaranira. Kubejo nijoro umusore ntararuhuka. Uzahe? Azana cyitwa Tiger Crow. Ntoke ziba zimeze nk'amajanja y'ingwe. Ziba zikomeye. Father Alexander. Bobby. Baratangira byanya byo. Box. Rimwe. Tichana. Haruzingo we. Kagabo karakakaye karakomeye. Uzahe? Shinga inzara ndashwitura. Box kugituza. Mugabo akomeye nk'ububuye gusya urusenda. Raka. Zingo. Ibyana. Uzahe? Acaguca agasuzuguro. Mwana nawe. Fata ingoto. Yawe. Mwana. Kwa mumusaza. Imyaka si ikintu umwana aramuniga. Imyaka iranjyanye. Kicyana. Fata ijosi. Yirenze umusaza. Rwanara. Bene hano. Shinga inzara munsi y'akananwa. Umusaza uri ahana mikino. Kwa misura. Mwana nawe. Ngiye gukubita akantu kimwe. Mutkura murya ariko. Aha. Muzehe. Cyangwa data we. Mutwe ku gahanga. Usa n'ubuze mu bwenge. Anukira ko. Angije. Yawe. Muzehe. Mutango we. Iki. Pati ngoto. Cyana. Pati bifu. Mubwiye. Bitaro urebe filime we. Dore. Musaza. Nakubwiye. Dore icyo bita filime nka umusobanuzi wese amanota ya today. Rubanda barakomera. My son. Mwana wanje Mungu wanje. You know, raising you was my greatest. Wa mwana urabizi kuba narakureze niryo kosa nakoze ryambaye. I have to pay for it. Kandi ngomba kubyishyurira. Arangije. So who are you? Kubwawe Abdi mwana wanje. Kunje ngumi. Bana umutwe mena beto. Mugabo uraharakomeye. Ibazi y'ingumi patijosi cyangwa gahanga. Abdi musaza aramwirenza. Makora biranga we. Nakubwiye. Sankara nazije bro. Byanya byo. Bagabo. Baratekurana. Mwana aramukoma. Saza arakuze to. Kubita imavu. Muzehe.
muze ariko sinzi uzakubita ingoto musaza bisano habi ndamutakura ndamudoda sinzi ngo Daniel ni biki ndamukoma ndaka bayise headshot musaza ajya hasi nakubwiye aho waba uri hose wakunze filime ufite uburenganzira bwo guhamagara Sankara ipfa kuba itarasobanuwe na Junior Giti cyangwa Dylan Kabaka andika ubutumwa bugufi nimero muamuzifite cyane ko nzibahereza buri munsi kingaho umusaza yasohotse byabonye byakomeye ariko nawe do Muzaheli ramubura Muzahe ati bifu tekinike ya nyuma muri mirwanire no gukina igitsi turi gufika we umufu prasoka mwisombe sigaranya kabako kamwe Muzahe pata gikana cingano cha gutobora aremera bakura inyama yawe okora cenga umusaza ku giti maze kumushinga ku giti.net naho bazajya bakurebera muze hey bose filime penzi bisamane koko filime nihutisha z'amagambo azamuke basi hayanyu mwagaruje basi ayanyu yayo so utumega twadesa bamwaguze cyangwa mukavumba kawifi aburika babwiri GT Business Group niyo rebo muri Kigali twiga filime z'ubuntu rufendeke comedy kuri izi imiziki nta hantu muzaburira kurya shot tugihari musaza arangije akurura umusore amushinge hano bajyane musaza nshaka gupfa wenyine turajyana mugenzi wa mukobwa Irene Chechuru yine mana wae imbogare yaje nango yagenda gutyo aratabara nta ubura kamaro Irene yari akuriye mu biryo sanga abana ba majengo bana bakuze batozwa ikintu kimwe kuba bambuzi kwica ubuforoderi guforoda naho filime zacu zo ni ubuntu wanditse wa eshatu akadomo igiti akadomo net filime za Sankara Junior Giti Dylan Kabaka ziba ziriho ku buntu imiziki nayo tubahera ubuntu comedy za rufendeke ubuntu ubuse ntabwo muzabura kurya show bro ndabizi ijwi ryanjye baragenda ahantu abantu bose barwaye umutima bakarishyiramo kwa muganga abantu bagakira erega buriya ruginwa njya niyumvamo umwuka w'ubupasiteri kuko hari ukuntu uba ufite ijwi muri wowe uzi ko ribohora imitima ya benshi bro ubu baganga ko bataranyishyura nabyo birambabaza bro ugasanga umuntu afite abarwayi akabacurangira uburimbo yewe ndabana ndugumira wavaho si gusa rufendeke nagatuma yanika ubusei bro ufite ijwi ribi mukuririmba mu gusobanura narengeze mu gusobanura bro
Use kugeza agakobwa kasigaye agasura kameze nk'urwirungu ariko mu bucecuru bwako. Mano uyu musore azanshashisha unarwana nk'urimo igitega mana. Kugeza umukobwa kiraho kwa muganga gasura bajyana ibishyimbo byapfubye. Bari mu byumba zitandukanye. Buriya nta kintu kibi nko gukecura ufite n'agasura kahinamiranye kahindanye. Nubwo disi kameze nk'ibishyimbo byapfubye karacyagaragara ko gafite itoto. Buriya mwabakobwa ngo mujye mureka mbarangiye nyamaduka barimo ibintu by'amavuta byanya bya original apana bino bya rupiga wisiga ukagenda ugasanga isura hamwe n'umutuku ahandi ruje bordeaux urwirungu nk'ipyisi yakubiswe n'inkuba ugasanga urasukuntu kudafututse. Mujya mwitonda tumuza tubarangira amaduka twika. Bose iyo urebye po yanjye Sankara kame mu ndi umuhungu kareba po ya giti cyangwa dirani atadara basore bicyerekezo. Aho gasaba umukobwa ari muri Kigali isura n'ubwirungu ameze nk'ipyisi yakubiswe n'inkuba y'igishegabo. Kuki mureka tubarangire kobwa mugenzi nawe urabona nubwo gasura nako kameze ukuntu ariko at least kugeza umusore nawe aramuhumekera hakuno bamushyize kuri oxygen fasha kumwongerera umwuka. Kugeza avuga karaje mugenzi promotion ziragafata nakamnyira karaza ati binumva bimeze nk'ibisanzwe. This feel familiar. Jakarta. Ese Jakarta imezite karivugisha Tempat tidurnya lebih nyaman. Atwende kuri inshuro uburiri ni bwiza kurushaho. Tunggu sampai kamu keluar dari sini. Ati nawe nakadutegereze umunsi uzavira hano. Pasti ajaib stresnya. Ati unana kimwe urabakumva. Jadi please. Ndakunyuza please. Jangan bikin aku nunggu 2 bulan lagi. Tumanegereza ni meza abiri. Muravuga ngo murazi yagize agahinde mu emotion zimufashe abara nk'umuntu wenda kugarura. Urebe. Ogira mukarenda kuroka. Bikin aku nunggu 2 bulan. Kuri inshuda tumanegereza ni meza abiri. Abasiri yaragize emotion cyangwa sibyo? Baraya gasade do umuntu wariraga baravuga bakora ni bitangaza umugore ushaka kumusanga muza ari bararira yakumwinjiye nta kibazo mfite kandi bwarizwaga n'isukari utahashye kare do arongera aragize mundebere abantu ibintu bya filime beri bitangaza narongera abasiriye nimba abazungu bafite buto bakanda bamarira kaza nkabibwira umunyarwanda akazi se ngaragira emotion monoko iniga ngo ari mu bitaro nkandese mwene ndi kere kuzisha umu ex we yamuhuraguye nibwo amutera imwengura arwaye ararira nkandese akuririra wowe ndi fasha yako mugenzi ibiranga umurwayi yandika izina rye Abudi savuganaga na mbundi kujya bakwite Abudi ntangije abona Abudi nibihagije nabyara bisiba uziyandikire hirya hawe abaryo ngo nabazo basanga na Abudi atari ryo ryawe witwa Muzamiru haramu Boko Haram arongera ararira undebere genzi maniga ubuzima ati wakanditse you should write umvishe maniga avuze mugenzi Ishmael abaryo wandikaho yamubwizina yandikaho mugenzi karaseka kamenya ko maniga mugenzi ari muzima karongera kishimamo ndaje karaga filimo kagenze yari Sankara the premier wumvaga day after day the one and only for real rabakunda cyane cyane
nakubwiye filime wayikunze hamagara cyangwa wari ubutumwa bugufi tuyigusubiremo nacyo yabitwaye ipfa kuba itarasobanuye na Junior GT Dylan Kabaka aka Bebe the premiere for real ndahari. Thank you very much, may God bless you, ndabakunda cyane cyane. Aya